Voilà, et assalamu alaikum wonɓe dadde Jama TV, assalamu alaikum téléspectateur ɓe fop salminama wona o ma o hande kadi hewti ka émission men hotiren walla wiya daaro yiɗa ɗon andi hotiren Fouta ko par lundi 14h 15h jon noon ko 14h30 et 15h30 woni émission hotiren Fouta tule lendi ɗo e Jama TV, donc laaɓay poyon lendi 22h 23h30 donc waray teddugal Jama fop émission daaro yiɗa on ɗon andi ko émission ɗo woni ɗo prise émission momi fuɗɗi waɗirde on kadi ka Jama TV walla wiya ka GDP TV nun hari avant yo Jama TV ara hari ka page Facebook ka YouTube ka Instagram ka TikTok kadi ko GDP TV maintenant Jama télévision on GDP TV rimi télévision wiyeteɗo noon Jama TV donc ko pour Jama fop o télévision ɗo si feƴƴi ɗon hara en salminira meɓen e babiraɓe meɓen e bappiraɓe meɓe e kotiraɓe men ɓe gantiniɓe hannde kadi en hewtiti ka plateau men ɗo ka émission men ɗo e ka guiɗo e men ɓen ka yiɗanɓe en ɓen e ka yiɗuɓe en ɓen en salmini goto fof inde mum e yettore mum en landi ke kala mo neɗa hoorema Allah no tawi ko satti mum yo Allah yaltinmo yore cam moƴƴere yalla siko nawɗo yo Allah dikkinmo siko nanggaɗo soka yo Allah yaltinmo en tout cas si tawi kadi komo probléme mari goɗɗum e mum nawnare tow yo Allah hulan ɗon dikkinmo e hoto jam moƴƴere en hewti ka Jama TV ɗon andi Jama TV kono mi wure non non ñande o ñande ko fem keso o addata ñande foppo ñande ko fem keso Jama TV wonta e mum hande noon ko spécial émission wonɗen e wadde pour l'anniversaire du 3 décembre avec les émissions là parce que ko émission ɗo wona waɗane de fête pendant 8 ans émission on no existe ka télévision e ka page Facebook e ka YouTube e ka Instagram e ka TikTok hari o waɗanaka fête. C'est pour cela que j'ai initiative warangol o émission fête de chaque année si Allah jabi ka mois de décembre si mi do wuri selli fidèle auditeur be no wuri selli en fête ay dum don no gasa no hikka kaka boîte nyani wadden mais no gasa ko arata ko grand lié mandawar mara ko artiste adeten parce que don andi la communauté guinéen c'est haldi foti wongol nene goto baba goto en folay donc c'est pour cela que min wodi piji godi ndaroma je change le stratégie et côté kala ko watte ko anniversaire daru yida c'est-à-dire je veux le grand personnalité ben ndaroma ko ben sohol le nyani night club be ba 3000 sami be nata harabe ama amugol ko be fiji wonde nyandon be andita voilà alors merci beaucoup on salminama on weltanama et affiche numéro téléphone on sur les gens parce que wabe yide confortant de fotude Jama on yewde mum salmini ɓe roɓɓe fop en salmini équipe bagada won son en fop en salmini ɓe pati ɓe darde émission on tout temps e kamɓe équipe maɓɓe fo mi ala accude e goto salminen kadi la Guinée Conakry parce que souvent jaka Guinée Conakry ɓe darde émission ji ɗin mais enfin ɓe waɗa joni ɓe ƴetta numéro on ko WhatsApp ɓenna DJ bela meɗe darde émission hokkumen dédicace merci beaucoup ara men salmini on salmina Bineti Mali Diallo goto iɗon andi kankadi fewndo mi wakkile golle ɗen tati hande noddi mi wi krambela ko teddungal e ma sorti album ngango merci à tati ankadi mi weltaniki ma moƴƴen merci aussi à Karim Soulay kankadi wo ko teddungal lan sorti album makko après ɗum ɗon fo en artay après merci beaucoup parce que ɗon andi si tawi télé on yaaji tun haray mo kala no faala feƴƴinde publicité mum ɗo donc aray numéro téléphone 78 116 82 38 77 78 116 82 38 ko ɗon woni émission e ko ɗon woni ko fayi ɗon giiɗo mama ya salminama moƴƴe e salminen fidèle auditeur ɓen fop wona o ma o mi arta e mon si Allah no jaɓi joni si woni mais fo heɗoɗen taw clip goto ndaren clip goto taw mi anda noon clip bo mboni arde kono ma goɗɗo ara ɓayɗo andi ka émission ndaro yiɗa ko émission go wona ka haala haka haala huwa acca régime s'il vous plaît parce que ɗande goɗɗo ɓuruma toon wo ko sey ko ɓurana wona jangguede mais addugo soñji clip uji ɗo nda wakkili mayin ka régime daren clip goto arten e mon si Allah jaɓi ka télévision Jama TV e ka plateau mo nene Fouta nene jara wallahi azim goɗɗo heɓata wa nene mo innima wa nene ala haray ɗaɓɓu goɗɗo goo innama ko hombo kadi wodi awa ɓay wa nene ala pelleto wa nene ala wa nene ala dankiɗaɓe wa nene ala accuɗa ɗon wa nene ala o liyeke noon ya accuɗon dankoɓe ka heɓata feere kon fof woni ka moyen woni ka yawgol takko maɓɓe tenanaɓe ƴoganaɓe toro du'a ɗum kadi ko buyi par ce que ɗandi ko barke mbo nene ɓurata jabade haraɗa takko maɓɓe hiɗon yewta hiɗon diisodira
ida tena lekkoy be fokkita dagon hoore mabbe ndiyan be yara wiya o be fokkita jogo ga jango wiya yo Allah dande be fokkita wuppugo conci mabbe wiya yo Allah dande dum don fo wadanabe be welto sa hebo 100 francs marché ciogu biredo ladda soda biredo ladda wancinabe ka be yara wonene ala merci nene futa l'enfant de Peter hore passo ha kamiside mo anda yo lando merci beaucoup inshallah nene futa kadi bientôt on nana fi programme ji makko do e Sénégal parce que mi dandi ko sati ko malato mignon si 31 décembre 1er janvier 24 décembre feƴƴi le 3 décembre feƴƴi haray ko méthode go tawdi bela joli woni arde ke mo yetten premier auditeur wala auditrice ka Jama TV allo Jama jiya bela nam onay wallahi ala wono ma sude ko min Petit Bari DT dongol tuma ay ko fewndi ton miɗo e jan Allah ton yeddalla jemma on ko wallahi meɗen fuɗɗi ɗo welnude kum min jija bela ko hunde wote ma pinimmi quoi d'accord miɗo heɗima o fi organise ko mon o organise ko o concert goɗɗo yoɓi demum déplacé ko woɗɗi ari yoɓi naati sogoma ara sécurité no wotti ko yaldu ko fi hotugol yaltugol ka fi hotugol ara sécurité no woodi ko dama kon si tawi on tigi yoɓi naati yalti tawi sécurité ala ko dama tawi on tigi so ari tawi koɓe jattuɓe téléphone ji walla ɓe agresa ɓe ara ɗum ɗon labaka no are ɗo labakan joni noon goɗɗo min kadi mi yettoma hunde wotere si minen yeehi ka ministre de l'intérieur min ƴetti police min wiiɓe ko sécurise gol concert on sécurise yimɓe amen ɓen ara ɓe concert ɓen lettere mo ɓe jonata men on ɓe wiya ɓe sécurise men iɗɗande maka stade nder ton ha naɓi ka damal stade joni noon enen kay ɗe jikkini pihum gotum jogagol téléphone seeruɗo yalta ka stade ha para fuɗɗo ndarugol ko filmi artiste jon kon e laawol ngol mema Blaise Diagne on kontina ɗon ha ɗum c'est formidable ɗum ɗon waɗatake si a yalti ɗaɓɓu taxi ka damal stade ɗon menen kadi si meɗen ɗon par ce que min wonde nde concert no gasa kaka damal stade concert no gasa tawana yalɗo miɗo ene joguite téléphone ji moni darɗo ɗo ɗaɓɓon oto taw yawto par ce que pay koye no agresude voilà mais si tawi ɗum ɓe yehi ha ka Blaise Diagne wol to ɗandi ɗon haray sécurité on ɓaynamen feedu par ce que lettre mo ɓe jonni men on e lettre mo ɓe jonni men ko ma confonda Petit Bari ɗon wallahi hay millan ani fi ɗon to e côté yimɓe men ɓen sina ɗum sa filmi tun goɗɗum accu ɗon jogo ɗon téléphone on fanka putti mara ka sakuma walla ka jiifa ma sa hewtoy ka suuduma e hoore jammo eɗe yaltina ndara ka filmuɗa ko kono ya jogo iPhone jogoɗa Tecno jogoɗa Samsung jarayɗi temeɗɗe pay koye no wodi e mum ñamata yarata ko ɗum ɗon tun ayni kañum kadi par ce que concert jami feƴƴi ɗo ɗin fof men ɗaɓɓuno sécurité ɓe civil ɓe dari ɓe nanguno ɗon ko yata 10 personnes donc on concert ɗo min naali agression waɗano kono ɗon ɗuuɗano kono noon si Allah jaɓi kadi ka 31 décembre ka premier ɗo min décidi ɗum ɗon ka wolɗa ɗo kon te batte wolnoɗa Petit Bari merci beaucoup mi yettonikema merci Petit Bari DT dongol tuma Lomfort min ko dongol tuma mi jeeya andi simo dongol tuma nodde on way seyara e nde ñallan ka bowum dongol mi ralan amma pooɗa ka permanence ɗon 78 116 82 38 78 116 32 akasa goɗɗo ka ligne merci beaucoup hara en salmina jama fop andinen ɓe wala déjà guiɗo jama affiche publicité anniversaire on andi guiɗo jama production mo wakkili on côté ɗon kankadi mi anda tun si anniversaire on feƴƴi haɗa heeɓi 1 mois et quelque ko jeli mi yoɓatamo so anniversaire on feƴƴeɓe 1 mois mi yoɓamo goɗɗum voilà haray musidɓe haray toujours ɗen ɗo hande kadi ha 23 heures siɗon falare minuit par ce que min ama télévision ko fimon et puis hande la waɗi sawar et puis ala waɗi simisi ɗum ɗo ande
Acha 78 116 82 38. Allo oui. Allo jaram. Hilon e jang. Jantum naraton. Hilon nodda mi hondo do make honno. Hilon nodda bisin tena talmi dem make Aisatu Mali. Aisatu Mali. Wa Mali goto gayna yaci ko fure na non fi do huri. Do kana do Rugiyatu Diallo. Do kana do Rugiyatu Diallo. Do kana do Salimatu Diallo. Aha. Do kana do Mariama Diallo. Aha. Do kana do Mama Jantoure. Aha. Do kana do Modi Abdoulaye Dieng. Aha. Mi do okabe do Didika. Don oka Ibrahima Diallo Benatali. D'accord. Modi Nouri Mécanicien Benatali. Aha. Do kana do ko wado Raga bollal. Minni ya dembu raga bolla. Hidandi raga bolla aray do le 30 ka. Merci beaucoup misal minno mi weltani kom ene konto e mali woni kamo. Allô. Merci beaucoup voilà bedo ko be mali e salmi e mali be fo 78 116 82 38 raga bollal wona raga bambande ko raga bollal afamika raga bollal watta e raga bamban c'est pas la même chose. Merci beaucoup hara sengi wi donc en salminay e monsieur Thierno Bari karamokobe kummalube be ne Thierno Bari fatfat benno cité Djili Mbaye Yoff ka fewndo berde de acce mi jetta goddo ka ligne. Assalamu alaikum. Salam tije. Na. Ça va? Bien alhamdulillah. No welde buy. No golle de no yaade seeda. No yaade buy. Ko moni ko Aisha? Aisha. Way. Asusta no ayna andi tay voix on kay. No ko dum. Tawane ma. Lumini jonde mi nebatara mi andi ti. Depuis Grand Yoff. Hadiza depuis Grand Yoff. Hadiza wala ko dum ko Hadiza on Aisha on alaika. Aisha inu dare. Ka kono ayi no mi ko dari no kono windorta din don didi. Aisha e Hadiza. No nanda yida. Woddo dirale. Seeda rek. Isa me woddo dirale. Kono ay Hadiza da jang. Ça va ko me dengi jang à part ça. Merci mi weltani ki mo moƴƴa. Menen ɓuri o weltanade an faala ɗon son MSD no ango ndeno e nde mi torinoma son makko ko yimi pobba ɗon mais na on ɗon okkuɗon mi seɗaɗi a famali go jaka Hadisa joni woni ko famɗa ay sonji maɓɓe goo hiɓe buloki ɗi ɓe jaɓata ɗi doga ka réseaux sociaux ɓe jaɓata ɗi doga ɗum ina andi ɓen ko professionnel ɓe noon ɓe jaɓata ko vrai añam ɓe jaka mais min noon min lam faala jeunesse guinéen ngo nge hoore mum ono hikkonorɓe men Dakar ɗo ɓe organise on invite on onon kadi MSD onon sénégalais ɓe invitimo ɗo o fijiɗo onon pour onon o watamo invitude landi ko fi hon ɗum te kadi no woodi komi falnoma landade souvent mi faltama landade mais nde wonde mi yejjita pour onon so waɗay concert ko par star rek e watta enen grand théâtre walla ko star rek voilà merci beaucoup Hadiza hande noon e jogoɗa ligne o moƴƴa yewten par ce que ko wolɗa ɗon kon c'est très important hiɗa andi ñande go mi wiɗo enen Guinée wallidir ka min omo allahlo mano joɗɗo ko mi woni premier Guinéen organise ɗo grand théâtre mi anda siɗa andi ɗum sa nani ɗum mi addi Alpha jo dara e Binet non mi nani ɗum ɗon mais mi yawali haare andude merci wondema on ɗon fiji toon nanu min mi yahayno mi arta kadi deuxième fois mi addamma Mousto Camara Thierno Mamadou kadi grand théâtre mi ardamma kadi Habibou Fatako e tati grand théâtre mi waɗi 3 reprises concert grand théâtre miɗo fokkidi 4e reprise on grand théâtre mais ɗandi probléme men on hiɗen hulɓini tellement que en yiɗidirana ko hay yoɓoygol biye 5 000 francs 10 000 francs nada grand théâtre ɓe yettama no seeri
non ɗum ɗon c'est pas normal. Merci enen beaucoup. kadi sa yi hannde ɗo sénégalais ɓe ɓen sa yi ɗo ɓurɓe ɓe respecta guinéyemɓe ɓen Dakar ɗo no fuɗɗi e ɗum ɗon sa yi ɗo susuɓe ɓen ɓe susu maninka mi annda ɓeɓe wonduɗen Guinée toon sooma ko kisina ɓen fof si ɓe ari Dakar ɗo ɓe respecta mais a yiyata Pullo Fuuta ko respecta ɗo sabu no soirée ji ɗin no ɗuuɗi trop a famanta yo soirée woy koye moyen ayye intérêt no organise soirée ko ñakki fayda dal il faut enen kadi darten ko watten ko hara haysen organise enen kadi en daara enen kadi ko VIP ji ɗi woni ɗon ɓay nasen ala marɓe iɗen marɓe iɗen mari bañiɓe kono gonga koye ndako ngen añindiran merci beaucoup ɗum ɗon il faut ɗum ɗon itten ɗum ɗon ko ɓerɗe men Hadija koye daren enen kadi ko nafata en kon ko watta ha enen kadi ɓe respecta en enen kadi etoɗe waɗen no d'accord kono a yiyay ɗo intérêt hankire no yawi Pullo Fuuta c'est pas normal. Merci beaucoup Hadija mi faala ya ƴettu tamma ɗo e yontere hannde no woɗɗi woɗɗana selluɗo ara ka plateau mi invite ma wawen débattude e côté jeunesse on par ce que ko ɗon hikkiɗa d'accord bela yontere hannde mi faalay si tawi ɗo ƴetta numéro walla ajutala ka whatsapp numéro an gon addanami photowal ma min waɗa affiche min naɓanama publier ara joɗɗen thème on ko thème jeunesse par ce que ko wonɗa wolde ɗo kon c'est très important min ko ɗum mi lituno par exemple hannde mi yettama ɗo wotere grand théâtre journée goto ko 3 millions 500 joni si a ƴetti 3 millions 500 par exemple a yoɓi artijo 2 millions franc guinéen et franc CFA plus 2 ou 3 billets d'avion yoɓana 7 personnes ka leydi ɓe ƴetta auto maɓɓe on ɓe ara ko ɓen jointe artiste on ɗa wawi wadde billet grand théâtre 3000 ɗa wawi wadde grand hay 10 000 franc o e nder 1800 place e nder 1800 place an ko 1400 place jeyɗa a faami oya 400 fayda personne fou par ce que ɓe ƴetta 85 voilà 85 personnes fof ko grand théâtre on jeeyi personnel ɓe golla ɓe toon ɓen donc ƴetta noon an ɗin ɗon fof waɗa ɗum ɗon hay waɗuɗa billet 10 000 franc est ce que a yaltay non kono noon joni noon aɗa wawi waɗ ɗum ɗon sacrifie ɗa pour a moyen yo dépense ji ɗin yoɗi yalɗu yoɓa artiste yoɓa salon jokka haajuma mais kono Guinée ɓen ayi ɓe yaha ha ka dammal grand théâtre ɓe ɗaɗa ɓenna grand billet 3000 ala grand min ko 2000 mètre ɗo ko men ɗiɗo 5000 est ce que an a wakkiloto osugo ƴettugol ɗin piiji ɗi marɗa joni noon kadi investi e ɗin piiji non grand théâtre goɗɗo a gueɗetata grand théâtre c'est la classe n'est ce pas mais hande menen hay alpha yo dara ɓay mi nottima ɗo yaro ja kon ɗum o wilan o wi siko sina grand théâtre wala joude han par ce que ko image mo heɓuno ɗon o yiɗa bona min kartiki ha min karte kono ko enen na menen promoteur ɓen dey ko aroɓe ka concert ji ɓen woni ɓe ala e jaɓude andugo ko ɗo woni valeur on ko ɗo woni ɓuuri valeur e ko heddi ɗon ko ɗum ɗon no woni wona ko duwa voilà enen kadi ɗen duwa change comme no fof changiri noon ettoɗe respecten hoore men anden valeur men d'accord embale iwdi pullo machallah mais surtout iwdi pullo ko ɓuri jippinde ɗum billahi ko Pullo Fuuta Pullo Fuuta no bokki ko jippini iwdi pullo sabu honno mi anda valeur men nani hay si ɗen andi valeur men no manque vrai no manque moƴƴano d'accord naɗo hande suware woyi daggete woyi suware woyi no ɗuuɗi trop hande haysko keeso ɗum ɗo waɗano hara kala immiɗo comme ni ko village men ari ni nawnuɗo tampu ɗum eɗen duwa wadde enen jeunesse guinéen fof keeso mandanɗa hoore ma kala guinéen jo iwɗo comme ni exemple kala ko wawiri iwɗo o ari ko leydi ɗo o heeɓi probléme hiɗen wawi mo wallitade non te waɗirino enen rek ayiye wonɓe extérieur ɓen kamɓe kadi ɓe waɗiri noon wonnirɓe pays Afrique fof kala guinéen jo ko woni ayiye kamɓe fof kamɓe kadi ɓe waɗiri noon ɓe waɗa hen ɓe jokkitana hen mais ɗen ɗuuɗi ɗo kono haysi nafa kan no ɗuuɗi haysi nafa kan hino to ɗuuɗa sabu no en añindiran il faut enen kadi changer comportement d'accord anden enen kadi ndaaren ko leƴƴi ɓaleeji ɗi woni wadde kon d'accord
ok merci Hadiza vraiment me weltani kemati ok merci DJ kala ko mi woli do ko Hadiza c'est comme ça que c'est comme ça men fala e o télévision parce que man kaka wonni nafa e jama on kon wonda e yewtude ko dum simi inni mi fala ya participe ka émission yewten jama on apprécier ko yewden kon parce que ma be apprécier be andi ko gonga on den yewden wodi andu be gonga parce que de mari temji bu be yewten ay be marbe be wallata be c'est-à-dire ko be do den jo'inde yewta entreprise 80 et quelques personnes harano maddo entreprise aro guinéen be kono be be jetti be jonni fo janam be asu tawide be yidata kambe je tellement fita be almo mabbe donc on arta on débat donc si tawi dunga hebi tan yontre hande jeudi si Allah jabi haray men habboto manani. D'accord, ok. Merci beaucoup. Ok, DJ, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Hadiza depuis Krayof, vraiment. Sifama nous foti waddugol émission passée, c'est très normal qu'on a wolde kon. Merci beaucoup. Voilà, misal mina kan jangon Koloban, merci aussi. Misal mina kadi be gawal be fo monsieur, merta jonemo. Hari lane lanka monsieur Karamoko Cerno Bari Fatfat. Ilo ngandi siminno Karamoko no ka Karamoko be go seytina kono be yafo. Parce que mi hunde ka hetini mi tummi anda vraiment c'est le Karamoko Fatfat Karam Cerno Bari Fatfat. Wonbe cité jili mbay crying, wonbe yof ka feondo armer a safe i formation go kuni yetta donc a jungo manano jippoda ka étage donc a Allah ko don wi yetta Karamokojo ko toli tawa ko toli don welma no laabi no foti non laba be golda quran labudo ko be wiyete Cerno Bari Fatfat be wi non be nyawnda imoris be nyawnda jabet be nyawnda piji buy bush kambe Cerno Bari Fatfat donc andi no min busi wala do be sikara ko fi goddu no mabbe mimi be tumbe welimi fu donc c'est pour cela que numéro mabbe on kala fala do yawde ka Cerno Bari Fatfat Karamoko be yafo non ko minti ankon hara jetta 77 283 77 283 82 12 283 82 12 Cerno Bari si tawi ka wondo Europe janda mo aminana ila mari problème kaydi hida soka ayaltali noddu Karamoko Cerno Bari Fatfat si tawi kay hida fala yahude noddu Karamoko Cerno Bari Fatfat harda fala yawride Europe para ronko be wisi be jodani kemene balde jeddi wallahi batane yal e kattanu yalla gonga ko be weta kon aya ka falla don kadi arta hara e bali problème be yimo no sokaire bu kadi be oronko yalde yo on tigi noddube be hokka mon irde tan ko be watta kon hara Allah jabini mi wi yo mono nawni imorit jabet o kote nawna koy walla siko fi jiidi walla siko fi ngorguma no doyti piji din fop sa hewti ka Cerno Bari Fatfat yof cité jili mbay on yiday merci yette numéro 77 283 77 283 82 12 merci beaucoup localine allô allô jarama don e jang Déjà, ça va? Ça va, alhamdulillah. No munyata de yow. Ko no sewdi. Wallahi meden joddo meden nyenyi na do. Me weltani ko émission wi mangi vraiment men jivde mon en direct quoi. No ay non anda wela mi parce que émission wi da no buri wobbe go be na télé hunkun. Non. Kono way. Ça va alhamdulillah. Inende kon. Ko Mamadou Ba Muhammad. Peter Kalabe. Kawal Binani. Ba Muhammad Kawal Binani. Ouais. Il a rendu un fait de Gawal faut l'inviter au soir le 1er janvier, le 3 décembre. Ouais. Et en cas de grand. Voilà, je vais crédit ngara débattre au débat mo digado nane fi of grand théâtre. Fadla mera parce que c'est très important quoi. D'accord.
Merci Ba Mamadou Gawal Benani mi do bima 78 116 82 38 78 116 82 38 haray non hande ko hande do andi sengari ka émission Jama TV do tum merci Hadiza passé ko amadi débat on et puis mi mo ouvert kala fa nade wola fi mum yo natu sensibiliser Jama on woné hunda wotre parce que le problème que je pose ko be marbe men entreprise pijigo naru télévision ngamen on do Jama TV foppu ndar demo hande kam turno be na bela télé mo ngom vraiment machallah harabe madde milliards be lanta ko hondu mankiri on ka télévision c'est un peu gauche. Assalamu alaikum. Allô? Voyez-nous? Donc, on a tigi on kala ka di fala de wol de deba yo du télé on, du télé mungong, mais yewta ara ko téléphone on, du télé on. Yette goddo ka ligne. Assalamu alaikum. Alaikum salam, Jama TV. Nam. Njaramo. Hilo nge jang? Yetudele. Hilo make hono do nodda mi honto. Sulaiman Ba min makete. Sulaiman Ba. Nala ton. Dan nekit pa ko. Allô? Allô? Allô oui. Len fala do to da dédicace. Mino hedima Sulaiman. Ko sayata yeto fala. Sayata yeto. D'accord. Ok, le mot Hadja Diallo. Hadja Diallo. D'accord. D'accord, à la problème. On dira. Merci, monsieur Mamadou Ba. D'accord. Ok, 78 116 82 38. Je suis là avec Fimon. On famille. Donc, on a un tour de Jamaou. Je vais watangila, marbe be watangila. Et puis ayeda wonde goddo hara do wondi 24/24 da gollande mo peji makko din fop haray mo mari ko wallitoma mais no accama don an wondo kurkade takko makko an wondo wallitade mo peji din fop walla walda mo ha heba goddum o ya wallo ya goddo wona dowdi dubbe sadi do dubbe ni aduwata mo wonduda on ko ya yewdo ya goddo dabbo ya tobbe ton hara ko mo wonduda on lansuma ko mo wonduda on wala ma peji din fo yette goddo kali 78 116 82 38. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alpha Ba Mali Yembere Dugun Tunni. Alpha Ba Mali Yembere Dugun Tunni. Oui, Kolobani. Day jang grand Alpha. Salmina na way DJ. Kono woni ton. Na welde. Mi yahay goy ko won tun dan duwaji din fen don rabbidi. Ano way. Sawa alhamdulillah. Ya raseda. Nan lu munya. Kaje ko na émission vraiment. Wodi bandra men na goto nane wanda ko premier est-ce que deuxième audition deuxième Hadiza vraiment ko non tigi wallahi fo ne kadi haray ndaren gongo ko olofo be ko ndaren sunu taxaway ko afami ka wallahi parce que adna bo weti hande way parce que hande ko émission hande wedi ata yiyata soirée me walla bal walla mani yata yimbe pulo fura sukab nen do pira gagninde walla lende nene baba way do foru no acca vraiment no so tawi woni noon woni ko tigi ko won en haalde ko me en woni haray ko woni hunde woto nene goto baba goto so tawi mimi an a waɗi soirée walla waɗi soirée walla joni ni stade waɗuma ni tawi mimi ko mi yeehi komi comportement ƴet mi respecte hoore mi respecte siɓɓe am ɓen way par ce que ko yehu fijeng arten wona yew gayde arde sa yeehi ko yeehi ha gayna police no hennoma piyama walla hendoma manno arno yennoma taweɗa ɓornemo ƴetta no hersini vraiment haɗa noon haɗa fof aɗa noon fof haɗa wattana yiɗi ko haɗa wona hunde wotere nene goto baba goto wallahi wallodire muñodire way ko bonɗani ko bonɗani sa mi ka ya fotti fof ɓe ɗo respecte hoorema ha arda so falano waɗa ko faala kono ko fof forta ɗum moodi hokku respect ha si wona fi hoorema hokka respect anndama fi famille ma on walla famille ko wiyete pullo futa ko way donc haɗa yiɗi ɗum haɗa jamanu dowa wattande yiɗi ka vraiment haɗa noon e dowa jogodir dewre nene goto baba goto vraiment merci kira Alpha émission weɗilam buy inchallah kadi mi waɗa kadi encore fayim mi anditama kay ko goto inchallah anniversaire ma on haɗa ɗon inchallah kira Alpha anniversaire no ɓattori wo hewtay ɗo nan hiɗa andi min golle ande mi hawjataɗe mi waɗay par étape sago tum min sa anniyani kela goɗɗum hay sa waɗali miɗo weltanima par ce que annuye on tum min welila min Allah jaɓi nayi woɓɓe go nanu ko wi ummamis Allah jaɓi ɗon inchallahu ɗon on enquête si allahu lanɗon jaɓi on hewtay ka plateau ɗo an kadi golle ko waɗata kon
hollira jama on nam ɓe anda ko an woni an sabato hara si allahu lan ɗon jaɓi ɓe wallitotoma e côtéji goo kala ko haajo si faɗin piiji yani nam ɗumin kay ko min promotuma ɗon hewta ka télévision ɗo avant anniversaire on feƴƴude inchallah mi teddino ɗum ko teddugal ma nani sabato ala ɓeɗa ko merci argal fa mi salmi e maali ɓen fof oppami alfaji daro haɗa ko goto sa yiɗi en ko ɓerɗe jiɗo ma kon ɗum waɗantamo merci beaucoup haɗa yiɗi ko ɓerɗe inchallah d'accord merci beaucoup eyyi haray okkami ɗon alfaji daro to d'habitude joni inchallah lepp yon haɗa mi okkal ɗon ɓeygu an mariama ba ɓiɗɗa mo aissatou ba d'accord safiyatou ba mamadou isou adam baynde ɗo haray fa enen ɓuma saali fof haɗa mi okkani fof maɓɓe merci beaucoup pamiyan on kala wonɗo hettade ɗaɗa émission on haray mi salminama lande so tawanimo jaam il y a pas de problème haray lawɗan e jaam merci beaucoup DJ merci beaucoup grand fan ko goto inchallah merci landadama ɗo ok d'accord merci beaucoup e salmi e maali ɓe fof min ɗo maali fayda depuis ko moni jamano fm walla top fm walla radio ji goo hari ɓe maali ɓen koɓe 100% noddugol lan et puis mi weldi e maɓɓe merci grand dieu maali kan kadi en salminimo depuis parcelle e ɓeyguli makko ɗin fof e ŋaccali hay goto ok haɗa so yi ɗen débat so waɗi débat ji ɗen yewta fiɗe débat ji ko sensibilise gol hoore men par ce que ko ɗum manquiri en mi wolni o ñanden ɗo kala alpha konde ɗum koɓe 5 personnes koɓe joguino laguine fof par ce que ɓe fotti mais pourquoi enen on est de 30 c'est à dire enen tun ɗen moni 41% guine enen dun leñol ngol 41% e wata gaynde goɗɗum ko pourquoi nafa ko ɗuɗande ngawa ay fof mayki sande wotere allo ƴette goɗɗo ka ligne allo 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 oui allo allo miɗo heeɗima grand kan on bo way DJ Bella on no way nana to ɗon e jang alhamdulillahi ko on ɗum fewndi e ko faandi anniversaire o no muñña wallahi meɗen ɗo e me gerda e mum ɗo komɓe ko goɗɗo mi ñawlike inde nden haray mi hiwrike ma ɗon an DJ Bella jooli mi hiwrike Baringoro mi hiwrike Jewuri mi hiwrike kala wonɗon e darde fewnɗo e kala wonɗon e heɗade yo Allah faw on jam mi hiwrike Marma Wela Bingawal mi hiwrike fayɓe ɓen foppo mum mi hiwrike Rama donc haray mi hiwrike kala giɗo men e nder Wakam machallah haray inchallah bientôt Wakam e force kadi molanaɗo kadi mi waɗi 10 mois laggine haray mbiɗo yiltade avec force kadi ɓuuri kadi e force andaɗo d'accord karama ko Mamadou ko anniversaire ji woni e tembude machallah haray mi hewtiti inchallah mi hewti e nder ɗe balɗe ɗo fewno ɗo ni kam mi noddatama ɗo miɗo jooɗi ka frontiére men ɗo machallah miɗo jooɗi Lenkerin ɗo donc inchallah haray peut être e nder ɗe balɗe ɗo haray mi hewti machallah mi weltanima yo Allah nawtule yeeso merci beaucoup karamo ko Mamadou tanke karamo ko Mamadou Wilda Diabo haray mi hewti avec force kadi d'accord inchallah merci karamo ko Mamadou haray anniversaire on en ko en fof machallah si Allah jaɓi yadde kadi e pay ko ñaaɗu koy d'accord mi yaata nde ñande mi jooɗo mi nabora pay ko iyon kadi ko pay koy mi arde koy kadi pay kon boowe e pay kon sigiri kam yettono toon mi arduno e pay kon kadi wota on wowlu fof ha hew karmo ko en tan wowlu fof ha hew toon mbeɗen andi ka wowlu anniversaire ma on inchallah ɓe wowla kadi ɓe inna ene o ko ɗaɓɓugol noon ko gollida yawno ka ko on avec force molnaɗo so Allah jaɓi non ko ɓeytugol kan arno woodi no joni hande kadi mi gollota mi naɓorde golloɓe machallah DJ Bella koye pay koye so ɓe fiji ka anniversaire ma kala waɗɗo anniversaire ina addana Bella wallimi men yakkoya pay koye awa karmo koye miɗo helɗumi wallahi inchallah miɗo arde avec force so Allah jaɓi inchallah merci karmo koyen tijjani men dia en fof salminama inchallah imen ka frontiére ɗo machallah haray meɗe ngara inchallah yo Allah hewti on hewre jang inchallah min Lenkerin ɗo e nder balɗe min gollan ɗo woɓɓe min hewti so Allah jaɓi d'accord inchallah noon battori nder to womi watte sin ka numéro ma inchallah d'accord ɓe hiwro DJ Wuri fota mo heeɗi on fewno ɗo ka régime mum ɗo walla wolan on hami connecto aduna Allah fof no andi ɗum wallahi
si Allah jaɓi inchallah lan hiwro jije Bouba lan hiwro jije ceerno Pape lan hiwro kala jijejo d'accord lan hiwro fof wona o ma o hay goto mi accali d'accord inchallah d'accord mi weltani kew moƴƴa inchallah d'accord karamo lan hiwro Mariama wela binga wa nani awa nani inchallah miɗo ara inchallah merci karamo koye merci karamo ko Mamadou Winda Diabo joɗinoɓe ɗo e Wakam ɓe hoti lagine ɓe wonoy toon neɓata kadi ara ɓe arti Wakam Boutiki Diallo ko adresse maɓɓe wow ɗon pendant 20 ans donc en arta e ɗum ɗon kadi sallah jaaɓi hara en salmini jamam fop na o ma o 78 116 82 38 adnan ɗon Alphadio Dara taw eno raga bollal ara Alphadio Dara par ce que ɗo andi guinama kon ɗum waɗantamo c'est qui ça encore bonsoir Allah bonjour walla on jarama no marsude jantum no hay toon alhamdulillah ƴettude Allah aray ko min Ba Mamadou yilditi ɗon Ba Mamadou Ba Mamadou miɗo heeɗima ɗon par ce que ɗon ay ko fii o débat mo wadduɗa ɗo nane vraiment débat o mi jentike mo weltorima kadi moƴƴa quoi merci beaucoup bon débat o hande a imagine ay ɗo Sénégal ɗo hande a ndaray ɗo hande exemple siko Wal Seck ar Grand Théâtre ɗo walla a yiye paygunde ɗumino yataƴa ɗo exemple bien siko 25 000 o yaha taƴa o naata o ndaara ouais par ce que no jaranimo ima andi kadi ko woni toon ko aray par ce que fof no sécurité fof no waɗi normal ouais faami mais hande imagine enen fulɓe surtout enen fullo Fouta o imagine ɗo hande sayfon no jiñinirana ni sayfon no woni yaltinire ɗo soñji ɗo ni yimɓe no jiñanimo no waɗa ni e ni anda sa addimo ɗo Grand Théâtre ɗo koko wiɗa ko rek ko perde ma rek waɗa sa waɗi billet 3000 sa woɓɓe yaade natta ɓeynama ko 2000 ɓe mari woɓɓe ko ɓeynama ko 2000 ɓe jogi malla 1500 a faami to ni ɓen ɗo fof no wiye artiste guinéen ko sayfon sa addi sayfon c'est number 1 ouais mais sa addimo Grand Théâtre ɗo heewaya kono ko sa waɗi billet 2000 billet 3000 non c'est à dire si bulo kay ko ma waɗa ko ɓe andi kaɓe faala kon kamɓe ok ma waɗa ko ɓe faami kon voilà innugol ɗo billet 5000 malla billet 10 000 ade rarement yiya goɗɗo naatiro min mi yeeɗo Grand Théâtre Habibe go ko wiɗa ɗo Habibe tottat ko arno ɗon ouais minen mi yaadno ko VIP mi sodno 30 000 mi sodno ndeñan ka faami mais ɓay mi arti ɗo yimɓeɓe ko wonno wiide wo komi huɗaɗo mi bonni mbuuɗi affaire yimɓe ɗum ɗo ayi ouais enen kay o non c'est à dire ayi anniversaire 3 décembre mi waɗat ɗo ka wona ñaani mi faalanomo waɗude mi faalno waɗde liye monɗaro ma ko moƴƴa mi adda ko moƴƴi ko ɓuri moƴƴude ko mi waɗa wallahi fewn ɗo ni ɓay miɗo wiide biye ko 3000 et 5000 woɓɓe no wiide la gara moƴƴina men préventi 2000 ayi min ni ɓe acci hakke mi e toon tigi addi kono waɗa ɗum ko soir woyi ko ko wiyata ko soir daw ko ɗum watta ɗum fof o prévente ay ɗum ni a faami min ni ɓe noon min faala yen wallidir si mi heɓoy 50 000 francs ñaani ko ɗum ɗon Allah arke simmi si mi heɓoy 100 000 francs ñaani ko ɗum Allah arke simmi mais komi woni waɗande kon ko pulle noble sago an ko jama janɗuɓe fotuɓe ara sim image o si yalti ka télé ɗo ɓeyna hay si yimɓe ɗuuɗa mais ko grand quelque ɓe o nder toon tutti noon ara ko civilise ɓe alhamdulillah ara sa yiiɗa weltoto taw voilà c'est ça donc c'est pour cela que wonde mi fanka e tun quoi ɓay vraiment bon koni mi communauté guinéen o mais c'est un peu gauche ɗon ko wiɗa kon ɗe metti ettanade moƴƴa vraiment andi depuis o temps concert jini ko fuɗno wadde Stade Iba Mar ɗo o 2000 3000 ko ɗum yimɓeɓe yehi joni ha wowi concert 3000 2000 anda imagine ɗo Sénégal ɓe hayso ko rappuɓe ɓe kare ko rap ɓe wadde ɗo ko monument renaissance ɗo a yaɗo ara ko biye ko 15 000 o wiyatama kono a yiye entu so kunnino ya naata ndaara jokka haaju mum wallahi jooɗo jokka haaju mum naata yalta kadi sifo kadi tawa no foti quoi no foti alaba wallahi mais ɗo a yiye ɗo santerijo molnaɗo no iwi ittandema guine ariya ɗo tawa yimɓeɓe ko yaagol gonga ma ko yaagol surtout noon wona woɓɓe gonta mi halta inde maɓɓe ko yaagol ha ko ɓaawa damal habboɗon rewɓe yimɓe ƴetta tuuka e motowoye malla e welowoye malla e otowoye naɓa laawol mum ɓe vraiment eno nattaki tawi ɓe men naata wallahi azim non enen kay mom non faut changer vraiment aduna on joni o évolue faut jama on change
wallahi merci Mamadou Ba ara yurawa no weltanama fop mbeɗa weltanima han kadi moƴƴa minen tori ɗon son haaɓi fata ko ɓurɗo welde nin soñi makko ɗi il y a pas de problème ara miɗen jenti merci beaucoup voilà c'est ça ko ni tigui voilà merci beaucoup vraiment mi weltanikima moƴƴa Hadiza yontere hande o ara o jooɗo ɗo ka plateau ɗo min débatta beaucoup par ce que vraiment jiwonno esprit ko expérimenté jo moƴƴa et puis ko neɗɗo man ɗaroma anduɗo kadi ko faala anduɗo ko génération doit waɗanede kon mais ko génération woni vraiment mi famali ko honno fottirte woni hunde wotere ƴetten kadi goɗɗo ka ligne ara yemi ara wakke ƴetten jonnon adnan ɗon raga bollal avaye ƴettu goɗɗo ka ligne manka deuxième partie aja Raga bamba, kubabe dilo halda, let's go. Serio bamba, hace bamba mi teta, mi fala ya bamba. Raga 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 bamba, raga bamba, kubabe dilo halda. Sije Bagada Wonsong Ngoro. Bagada Wonsong et Bexol, Bill Laxo, tout le monde, signe Bagada, signe Kanko Wini, Raga Bollal. Et donc, on dit Raga Bollal, Raga Bambang. Bagada Wonsong. Maintenant, le 31 décembre, le 1er janvier, ici à Dakar, Sénégal, et Sadio Giba Marjoub. Et un gars de Kaling, c'est Alpha Jodara. Allô? Allô? Allo. On jarama hino jang. On jarama. Kan hombo da nodda mi honto. Bos Mamad Ba. Mamad de Pire Bos. Sondi. Hila jang. Walla de. Kon dum fewndi ton kuttu karta hoy koy. Alhamdulillah. Na émission mo no yaade no yamraade. Merci beaucoup kono moni nabude monsieur Mamad kon dum kombo kata don dédicace. Na? Kombo kata don dédicace hombo weltintaka kikide do. Sina de ba di laba. Sina ko wol ko I mean those are all
hanno dako mi yana do Iba Mar Diop me yewi men ati Ok, merci beaucoup, monsieur Mamadou Crédit Jimani Yehi, Stade Iba Mar Diop Engal, mais voilà sécurité 100% le 24 et le 31 le 1er janvier. Avant tout d'ailleurs, fait un artaï pour le 24 décembre, on a des nouvelles générations, on a des soirées concert Molanado, Mohamed Junior Fatako Wondude et Kanko Anti-Crazy et RTGB Alkazayon, Notawa, Hezborap Notawa, Kumpaji Notawa, LG 224 Notawa, beaucoup de monde Notawa, Lenyande le 24 décembre et Sajon Iba Mar Diop, entrant ko 5 000 et 10 000 francs VIP. Le 31 décembre, Ragabamba on des binettes, Ragabolal, Haray don kadi ko Alliance de la Sous-Région organise un grand concert festival ko fi fop. Acha et ngoddo ka ligne. Allo? Assalamu alaikum. Wa alaikum. Naam. Marsude. Sere ire jang. Alhamdulillah. Miso mo woni lang. Merci beaucoup. Day ne honno. Day ne do Cerno Tobo. Liberté 6. Cerno Liberté 6. Mi salminima Cerno, mi salmini ɓe Liberté 6 ɓe fof. Miɗo heeɗima ko honɗum addanɗa kekkiɗe ɗo an kadi. Mi addan fi hokkan ɗo musique goto. Musique hombo. Oya, Lisa ko Zapata makko. Lisa ko Zapata. Il n'y a pas de problème, nani? Mi salmini ɓe fof ton. Merci beaucoup. Jarama. Merci beaucoup, merci. Donc, mi salmini ɓe Liberté 6 ɓen. Kassor, ha Yerak, Yof, ha Aselem Pardoua, be fo be salminama, parce que be dar de émission, ndaru yida, que c'est pour tout le monde. C'est pour cela, ça, quand j'ai dit, hara, vraiment, si me invite ko intellectuel be comme Zar Hadizado, Zar de certains wobbe ko kadi, hara ko be fo be arbe ciodo, me yewta men debata, pour ko honno enen kadi, wayoten, sensibiliser de hore men wonen e tangon parce que a joni ngala ka tang andi montre no yaano eguyo no yawde enen de yiltade ka eguyo ngiwri ton alors que aka eguyo fokki ton do de yawde parce que hande sandari adna law Facebook c'est-à-dire kala ko rewate ko wadete kon e yere e yido debbo men goddo be na mi anda ko Binta Kundara mi anda ko honno mi wadi do vidéo ji didi vraiment vidéo ji din wadi gañi yimbe bus goddo no mi wadi vidéo wadi morceau ngayni et puis mo wada erreur ka ene vidéo ji di donc c'est pour cela mo kala jedde vidéo taja wada goddum te alors ko pulal on wolde mais en ala choix en hedato en daro yay ambo haray ko minute ton kadi mi anditina yon anniversaire o émission mo wonde nge wadde do ko teddungal jama guiné on fop teddungal tayerbe ben teddungal mo inaybe gâteau anniversaire ben teddungal chauffeur bebe teddungal joma cak en chauffeur moto taxi moto en teddungal yewe be boutique ben teddungal femme be fo Basiru merci beaucoup merci Billy kadi salminama Basiru kankadi depuis Medina men salminimo DJ Yaya DG fon do mo ka télévision do mo darde lan salminen kan odo commandress boss kadi salminama mi andina on tousi Allah jabi le 3 décembre hare e ngani mi wi on non entrée mi mari parce que hay OTC be ambe be wilan e mi wado entrée 3000 mi wado VIP 5000 ko teddungal e mo on haray kala yahowo yo sene do ticket mo 3000 francs walla mo 5000 francs ko burani mo o yaaka VIP walla o yawo ama vraiment haray ko dum don mi souhaite jama fop haray no en haray ka pare be ben salminembe weltano dembe min non pare men ko monsieur Pay Kunsare mandar mako blogueur jo wono do Sénégal mo aduna lan fo andi aren ka monsieur Salou Conte président SB Vision o kanko ni président o vice président makono ni Souleymane Bari Peter ara salmini be moƴƴa hara monsieur Salou Conte hara ko kambe woni parrain wingi donc aren ka balde le boss depuis to écran yof kadi salminama aren ka balde Rive 25 kadi Medina hoddo Fass hoddi Kuyate Bafode hara kambe kadi be salminama be fo kambe ka parrain be tawa arten ka ayta du bari kan Dakar ka maren jong ka basin depuis Medina ka maren jong arten kadi ka maren 3e jong arten ka Batuli wondo Wakam yetten goddo ka leñi passé ko non priorité on allo on jarama way garam bela way nala to hido e jang jantuno marsude ko fewndi alhamdulillah do noddami honto do nginne honno Mamadou Salih So Fass Mamadou Salih bari Fass no way So Fass so modi anka da ton problème ma way
no mi yettaka bari no way toon no yaade seeɗa no muñi alhamdulillah no meɗen jooɗi ɗo meɗen ndaara émission on no foti no laaɓa merci hannde kadi naatuɓe ɗo ɓen kadi ɓe ɓeydi e nokkele Buy voilà c'est ça ko Buy falno wolde hannde ɓe memminani en wolugol ɗum ɗo noon si continue ara ɗen weltaniɓe ɗen weltodirani si Allah jaɓi à part de dimanche et lundi et jeudi prochain en ndaara fiino débatten ɗum ɗo ara ko ɗum ɗo nde adde ɗaɓɓen débatten ɗum ɗon ɗin piiji ɗo ndaaren enen kadi ko honno jokkiten ogui wonɗe yawde on ɗum ɗon de sénétion fof hawti waɗi ko bandirawo men on wiiɗo ko garay labama foti d' accord par ce que gonga ɓe sayi o suware o concert ji no ukkidirede ko en heɓal taw ko wonanan yeeso dal ko waɗi normal donc fewno ɗo ni en heeɓi en fuɗɗiki heɓude ko wonanan yeeso kono enen e hoore men en jaɓata laamede par ce que ho conseil à l'étranger waɗama donc hande normalement chargé de l'organisation de haut conseil on kon ɗon kala valita kala organise owo ɗo e Sénégal kono hiɗa andi ɗe mettilamade par ce que sa daari enen guine hen fof on ɗo ko no entraîneur ɓen ɗuuɗi noon ko noon ɗuuɗi laamu kano laami ka mum a yiyay ɗa forma ɗo 5 personnes wiya ko min président kaari formoyaɗa 5 personnes ena ko min président kaari te alors que wigol ko woni président tun c'est un peu gauche parce que vraiment no woodi piiji go sen wattina liila ɗala e geɓal mais voilà c'est ça ko ɗum ɗon de ko ɗum ɗon par ce que sa yi wano ɗum ɗon fof gonga ɓeya ko enen sene so to wawata regilde ɗum ɗo vraiment na ko yawti ko daareten koko woni fewndade ko woni arde ko wonɗen e darde fimum d' accord ok min weltike moƴƴa berman min taw yo min noddu par ce que affaire no laaɓa min on de welila moƴƴa noon mais c'est chaud welila moƴƴa noon ala probléme mi jaɓi ka yetteɗa show ɗo ok haray gonga ɓe haray en ñaani min wiyata ɗo ɓen wowa yaade soirée de kono e ngal on yemen si Allah jaɓi grand haray miɗo teddugal le mon arɗo kadi arwo heɓi tanwo yo présente e an par ce que ko ɗum ɗon wela tanmi mi andidira e on tigi ko pour juste ɗum ɗo mi organise ri hunde nden ɗo on si Allah landon tawni en fof en daroto ha feƴƴa merci albarka mi weltike moƴƴa haray la ngokkana ɗon garan janggo ɓay landi fewndo haray o ɗanaki garan kaɓa sangare wonan ɗo men garan yo fof landi garan kaɓa ko grand jo an noon déjà janggo komi yawowo kam makko teddinirgol mo spécial o anniversaire ok hari mi innima sa yarde hollan men mo kanko e jammarema wonan ɗo men tillel ɗo ɓeynamo marama ceke d' accord marama ceke yeeyo ka hoore ɗumaɗa on fewno duuɗa sekkeɗa no mairie on ɗon ko weldi an jano awa gasi andi noon sa wi sangare ya gonga ɓeya haray mamema wano ɓen ɗon d' accord min kadi noon haray kon payku maɓɓe gonga ɓe yahata e ɓawa men si Allah jaɓare kadi ko men goto an ko faasi wonɗa e yiide par ce que mi yahay faasi Allah jaɓi inchallahu garan haray ko goto meɗen welti soɓe d' accord merci sangare ya fof no welti hande tun miide jammarema minnimo ha jammarema teddungal e mon payku mon kunno invita onni honto minni ñaani onni ambo invituma minni ko garan bela onni bela ko meɗen andidira bela moƴƴa voilà c'est ça onni min heɓay toon kamɓe mo ko baɓɓen koɓe suuɗo minni ko ɗum tun woodi ñeñande nde ñande ko ɗum simi wi mi ala waɗande goto prévente sakko wona pay koye no soodi biya o yeyi naati si tawi mi heɓi moko baɓe wano mon tout sallah jaɓi mi waɗaniɓe ɗo charge aji ɗin ko accugo e koriji o ɗon langande arayi non ɗum no acce men tun ka loño koye dow kaɓe wi ka VIP to acce men to menen ala probléme sallah jaɓi inchallah aray koyen goto d' accord merci beaucoup gonga ɓeya si mbomano takko ɗon sangare ya on hatta waɗoyo gon ɗon y a pas de probléme nani si Allah o ndaaro mboma o waɗon menen komin fansi mboma non bientôt kadi en gollida e mboma neɓata inchallah ara a weltanama merci beaucoup aram monsieur Sow depuis Fass merci beaucoup ara mi salminiɓe sangare aɓe foof halla gadde ka invité ji ɗon andi invité d'honneur no woodi invité d'honneur ji ɗin noon si Allah jaɓi lendi yonte hande en ara e ɓen ɗon fop y a beaucoup de invité d'honneur par ce que ɗon andi grand kaba en koɓe sangare koɓen tanoroji cangara monsieur Sow e mariama ceke depuis douta sec merci beaucoup hara mi salmini sangare ɓe gawal ɓe fop mi accala e goto ƴetten kadi goɗɗo kalin seeɗen e clip alphajo dara guiɗoma ko ɗonatami allo 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 allo
allo émission DJ Bella non ko 5 minutes heddi kono non tanki do noddala meden do passé ko film on télévision yette goddo ka ligni gombo kadi merci beaucoup do mi salminta fans kulo bango fop ala na o mawo be umbe ka plateforme fop salminama lama depuis Medina salminama Aisha depuis 5 Sodo salminama Munas salminama Jarruga salminama wala kanko Masi kadi wo salminama kanko Sansi Maso salminama salminen kadi wono kala wondo dal ka plateforme ka fans club DJ Bella Joli direction o ñani le 3 décembre salminama Amadou Badian Longfort yette goddo ka ligne allo 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 oui on jarama do e jang jantu don nodda mi honto do make honno merci beaucoup monsieur Kitou ngaray famondrali odo 78 116 82 38 DJ Bella Joli Longfort nombre exagération jibinade dongol tuma be fop la salmi du nawo mawo mi ara joni ka amen kame jibina don kabe don ADKP Kenkon Joli Pellel Kurawal mi arta e mon jette goddo ka ligne allo voilà il on andi si minni on Kenkon Joli Pellel Kurawal ley fetore ko passé ko do mi jeya ko Joli mi jibina mi jandi dongol tuma yaha do rewa geme jippoda ka ley fello ley be inni aftel ley fello mi salmi be ndeylo mangol be ndeylo afia be Kurawal Sila Buruwal ha hewti Joli fejjuda Kenkon arda Kurawal ley kadi arda tulli jale gada ɓowrugol hewɗa dungil ha cewgol on fop miɗo salmina miɗo welta noon ko toon mi jibina mi jani vous taw hésite ko enen ha mbabba yara café ƴette goɗɗo ka ligne allo allo on jarama hiɗon e jang ɗon make hono ɗo non dami honto make Mamadou Kalidou depuis honto wonɗa depuis Joppol Kalidou ɗay jang miɗo heeɗima Mamadou Kalidou ko ɗum addanɗaka kikiɗe ɗo musique tatati mi faala tati ko fi fof ka tatati ko fi fof ka tigi anda ko tati d'accord miɗo hokkama hombo miɗo hokkama ɗo gore jango Seykou Oumar e Ceerno Togo ɓen ɗon diɗo rek d'accord mi ok tatati nani ko tatata non mi faala nder 10 minutes faala walade merci beaucoup a walta ko hayndaki mo non merci beaucoup ara mi salminima ton e Joppol merci be Joppol be salminama Medina Robos fo salminama bitiki be fop mi accale go tayer be fop be darda mi accale goto wombe ka page Facebook be fop mi ala compte de ça comme mi juma hara mi salmini dum mi andintini on kanyum kadi le 3 décembre donc ko nyalande DJ Bella Joli et communauté guinéen on fop sangwi gol oko passé déjà tayer be no engagé wi gol mi yakko be nyanta ko be gatto anniversaire be no engagé wuri gido jama ngal mi hokkay mo basse mojo salla jabi passé mo wakili ga régime yette goddo ka ligne ci tay mo ton allo Didi allo tati merci depuis 23 o salminama kankadi angal ses Medina kankadi ko fanjoan mo dara télé on no feewi kankadi mi salmino le président Jamala Bari Bantingel ko Jamala Bari Bantingel président chargé de l'organisation des hauts conseils étrangers président alliance de la sous-région ko kambe woni baba o anniversaire mo men wadde président Malawi yata nyani min be na hikka be yahay nyani be jodo be yi'a ko hon dum pay ko mabbe gon woni wadde wala wadante kambe président mala kam woni baba on o anniversaire Sergio Diallo di nene anniversaire lon ko teddungal e mo haray président mala Bari Bantingel woni baba anniversaire lon Sergio Diallo di nene anniversaire lon ko teddungal e mo haray Charrival mi jettabe ka jaaja mi jettabe la ka hesradi kadi mi faala fo e mobito Aïssatou Barikran Dakar mare njong kono majina hulali haray ko kambe wondi sereji din foppu dale ngakkale goto Munas Marifala kay gadi en yaay kam mabbe teddirembe parce que yimbe kellube tilnibe yette goddo ka ligne allo grand ut telema on seeda famondren wala du tele on seeda wala allo hida jang
alhamdulillah don noddami honto don make onno ko Moussa Bella Grand Dakar kira Moussa Bella depuis Grand Dakar ay ko tokorama Bella yandi tokora no buri untumbe wa no gra Moussa Bella mi salmini mi weltani on ay anniversaire ma non haray mawbe sino ton ka suudo himen wadi pere nani mi sikki dum e ngal ko mawbe moni wadande engal mi wadanali faybe mi taw yo mawbe jettu engal kankadi part de responsabilité mabbe seeda en salminima moƴƴa Bella Joli parce ko ene yangodi do Grand Dakar ang Mamoudou Lemba DJ Wuri e groupe Majina Hulali walla on nafi arabe fop yibe weltana garam Mamoudou wallahi mi weltani ke moƴƴa parce que anitilam émission ma no moƴƴi mais mi wayri noddude sa kono mi taw vraiment mami naata merci beaucoup eyyi encore debbo yewtunoɗo nane ɗaafi situation laggine on ɗo senes wonɓe ɗo ɓen haray vraiment on ɗon kadi o weltanama saabu erreur ji buyno ga haray ɗum ɗon sagata ɓen no foti wattande hiila nam eyyi ko gotum koyno yangodi d'accord mi weltani on wallahi haray anniversaire ma o meɗen waɗi pere inchallahu haray sino tonka mawɓe ɓen suuɗo haray ɗum ɗon koya andu nam ko men daɓɓay ɓe yimɓe ɓeyde amen minen noon hay simen noddi tum fewn ɗo buy noddaygo saabu komin andaɓe kadi moƴƴi non gra Moussa Bella komo anda landoto min miɗo andi voilà meyɗa weltanama raddole émission on no laaɓa vraiment welilam moƴƴa hari mi walike kono mi taw mamimo mi noddama par ce que na hande ko hanke mi weltanike o moƴƴa mi weltanike ɓeyguli mon ni foppo kadi ok a weltatama haray DJ ɓen fof miɗo salmina ɓe mi salminima foti ko seeɗa ala mum mi jonna ɗo Aissatoulama ɓengu an nam hiwrodiron seeɗa Aissatoulama voilà Aissatoulama na Bella Joli ina jam jantu kono woniri toon jantu no miijo jaabo lan salmina bo ɗon nani anani nane ɓe noddiɗo woɓe arde ka si ɓe ari mi yettoto vraiment hara yo weltana vraiment enen kadi Allah sansan en na amin nam jantu allo sina meɗen jooɗi ɗo meɗen heɗito débaji ɗin o bandirawo an debbo naatuɗo ɗon o woli ko wonde important moƴƴa par ce que sa calculi hande probléme men enen fulɓe ɓen a taway no satte leydi way a taway hay so tawi a gollurude se laaɓodirale golle ɗen ko kara han yareten yeeso vraiment hay fokkintinɗen ko ha lawol tun haray Allah lanɗon bonnifi mum way haray yo weltana moƴƴa d'accord weltana yo Allah merci Aissatou Lamarana hara mi salmini ɗo Nafissatou Diallo Ramatoulaye Sadio Wela Binga kadi ɗon Dakar Maymounadou Diallo kadi d'accord si Allahu lanɗo jaaɓi mi yahay Grand Dakar teddirgol on fop concert anniversaire lo nani inchallah haray ummuɓe kadi fof no weltanago e Mariama Pata ok haray meɗen salmina fof e DJ Bella Joli haray min weltanike ma Mouradou Dole haray sénési on kadi o wakkilo sansa situation ji mum ɗin vraiment d'accord haray ko yen yiɗidira mo ɓe yiɗana ɗimmo mum on ko yiɗani hoore mum kon hande ko sénési on walla taw walla woɗata daroto fi on yaaru yeeso wallahi azim haray ko sénési on daroto compagnie on pour no affaire ji ɗi moƴƴira d'accord wuuri ƴettanami on numéro on ɗo noddeɗo nani ƴettanala numéro on ɗo noddeɗo Grand Moussa Bella ƴettanala numéro on ok merci Grand Moussa mi weltanike on haray meɗen mbawma inchallahu ko goto yo Allah nawru en yeeso enen kadi changé comportement on haray mbiɗen yiiɗi yaade invitation ji ɗi wanno anniversaire ma kono fayɓe fulɓe Fouta ɓen ko watta kon ayay woɓɓe naran ɗo joni ƴetta ɓeere wuja ka hunduko mum wasi ko sular ara na noon ɗum ɗon kadi laɓaka enen fof mo ɓenuro a respectude ɗimmo mum wallahi voilà ko ɗum enen kadi comportement on changé par ce que aduna on fewn ɗo fof changé yimɓe ɓen changé kono haray piiji hewɗi ko yiyeten kon simo ko baɓe yayi ɓe heɓata hay kaɓe jooɗo nam
pourquoi yobo 5000 francs yobo 3000 francs be wona position goto ka julle c'est pas normal c'est pas normal vraiment voilà ça yobi 5000 ma goddo ari yobi 3000 on doa ka de wonde nokku goto hara be doa séparu de yimbe ben ko dum be comportement mo ando ka haadi don ko dum normal machine ma VIP on ko VIP ben yata ton VIP on si wiama an haysa ari yobi 5000 francs exemple wano tillel do pardon sa hari a yobi nun don yobbe 3000 be habbito be jotto ka jodida don hara ko kambe arata wa warsi be yobi way position doa vraiment wattande ila moƴƴa il y a pas de problème grand Moussa ala non hiden wondi inchallah meden toranima yo Allah nawru affaire o yeso haray mi ari ton nani émission no laba moƴƴa vraiment men weltike moƴƴa mi weltanima haray mi ari ton grand Moussa bele arten kadi enen kadi ka émission parce que ko gonga ko feƴƴino ko lawɗen doa filita ɗum jama on anda ko enen mi invité on ɗo haray noon waɗanami ɗon Binta Laali Sow saabu makko mawɓe ɗiɗo si piiri ko ñittiɗo o wulli merci beaucoup jarama albarka Binta Laali Sow d'accord merci beaucoup grand Moussa Bele depuis Grand Dakar ay lamran be ngu mabbe en tout cas ko be wi ko gonga hande non vraiment mi weltani Allah mi do weltani jama on parce que jama no antude ko honnum ko hombo woni DJ Bele joli te ko be anda ben no landoto mais en tout cas grand Moussa Bele merci beaucoup mi salmi dum sana be ngu mon mi salmi Sadio Wela bi ngawal Mariama Pata comme no Aissatu wiri non joni salminen kadi Maliki depuis Grand Dakar parce que mi anda joni si Maliki no do en salmini mo onase mi yahay si Allah jabi mi teddirgol anniversaire lo mo kala kamu simi ma yal ber ko min fere ko passé mi fala retrouvaille wona ensemble wona hunde wotre yette goddo kadi ka ligne allo on jarama de ino e jang jandum do nodda mi on do make honno Madam nodda Medina Koloban do nga fal ji ko Koloban kan yandi be jang nalato alhamdulillah lamjo ka amin di jalam ja way mi fami ande ayitu Medina Koloban mi ande fal ji ko do bade ko da talam ba do bade lamjo no way alhamdulillah merci beaucoup hala mi do weltanima DJ Bele men dara émission on attend la poste merci beaucoup billahi DJ affaire mo mashallah merci petit ko angey ara yankadi dandi ka ay non grand la yuro ben dara ko Allah wona daga Media TV on d'accord la yuro don DJ wuri don gida jam production ala problème salla jabe onani yo ara dalo jama yo ari wada student tele on dali bakirande enen kade en ala buri dundo vraiment yo ngare jama on dal mashallah afron dal no yaade so quoi d'accord ok DJ Bela merci Lamzou kay gido jama merci l'enfort DJ Lamzou merci la karam be donc Fatima do d'accord goto rek Fatima grand yo ok d'accord merci beaucoup Fatima Grand Yoff Okama par de DJ Lamzou ok 78 116 82 émission men on no woddike kono mi okka on keli pugiri di simi wayno parce que do ngandi jamanu dere no wela mi ara la encourage kadi won goldo mayndaaren Alpha Jo dara gedo ma ko wadantamo arten kadi ka plateau men mi ara sion ndaru yida ko mandara en jettay ne akeno mi wayno nani sina dum joma tele o ratola joni allo Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est Jama TV, non? Oui, c'est Jama TV, monsieur. Ok, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ok, diga bala na idon jam. Alhamdulillah, na laton. Alhamdulillah, mi salmini o mi do hikko do refis quoi. Refis d'accord, do make onno. Mi do wi pay ko maka di ba apply gido ma tigi. Abdoulaye depuis refis. Tigi. Ara mi salmini o vraiment welti ke émission moƴƴa. Merci Abdoulaye. Ala vraiment on tigi weltane jama kala wono da émission kala no émission hara mi wi ko mi landi ke sido nga jam. D'accord. Ara vraiment den soutani programme on fo yo andi to jour anniversaire hara ko fo fotu ton. Inchallah. Den nedi ko fi Allah. Le 3 décembre. Ara ko dun torden jama on ko fi Allah. D'accord, il y a pas de problème Abdoulaye ko ngotu nani. Ara on tigi no salmino kendo soutani inchallah émission. Il y a pas de problème. No welto Jama TV mo jako Allah wad barke Jama TV. Amin. Ara ko ngoto inchallah dige. D'accord Abdoulaye.
on tigi no weltori kadi wallahi. Merci beaucoup. En goto salani goɗum wallahi. La yoro ɗon monsieur le directeur on ara ko en goto inshallah min nato mi tawe ga mi huro wonɓe darde ɓe mi huro directeur on ha technicien ɓen fof. D'accord. Weltani ko moƴƴo walla jang inchallah. Merci Abdoulaye depuis Tingueji. Merci beaucoup. Merci. OK. Haray tigi on musidɓe nebata waynodiren ha e lendi 14h30 15h30 ka émission hotire Fouta. Donc anno lendi arowo ko no ngedike Thiallo e Bela Joli le Amadou Badian ka émission laaɓa e poyɗo wota goto ratto émission ɗon en salmini fof mi salmina général Bari kankadi yalla concert makko resis moƴƴa kanko e tonton Mik Praya depuis Gambia hara en salminimo mo darde ka page Facebook iɗon andi alaka men yoɓa daroɓe sina si ɓe daari men min wolnaɓe programme ji ɗi ɓe mari ɗum ko noon woni fi aduna ko walla mi walle wallidiren famodiren tamodiren hara en salmini jama on fop mi salmina président malal encore une fois Safiatou ɓeygu makko mi salmina monsieur Wuri Thialere président Sidi Ndeylo Souleymane Bari commissaire hara men torike on men jeeji on soutenez émission guiɗi soutenez on télévision Jama TV si on souteni ko on hoore mo soutenan ɗon salmine Ceerno Bari Fat depuis Grand Yoff en salmini ɓe moƴƴa no feewi kala falaɗo yaade ka maɓɓe mi joni numéro téléphone ji nanayi yo ɓenti seeno ɓe ninsata way ɗon ko min asirani ɓe ninsata. Merci beaucoup et en salmini jamma fof en accali hay e goto Kouyaté Fass Sere Forti Foli Grand Dakar Sere Forti Foli Medina Femme de Rebos Sar Rival Belle Dame Junior et Belle Dame Senior c'est ko non woniri joni Sere Jo Diallo kamɓe woni nene o anniversaire Didier Bella Joli waɗay ɗo le 3 décembre président Malabari Bantingel no tawa ko kamɓe woni baba o anniversaire waɗo le 3 décembre Garan Abdoul Bambara ko kanko woni invité e donneur angon nde ñande si Allah jaɓi ɗon andi ko Aissatou Bari waɗi woni maren on Grand Dakar fof no ƴetti Mounas Marifala haray ko ɓe invité kamɓe kadi kamɓe association maɓɓe on wonɓe kayoɓe fop parcelle ha memano e ma honto e kanko kadi ha meɗi yeb DG kankadi ko invité jo ka anniversaire Boubacar wonɗo golde ambassade de la Guinée ko invité ka anniversaire mi ara e mo mi adda lissiɓe fop mo kala mi andara hende keletere mum musidɓe mi weltaniki Allah mi weltaniki on kala falɗo darde programme Jama TV yo nato ka Play Store o télécharge o waɗa tun Jama TV o télécharge ɗon application Jama TV on o ndaara ka télévision ka téléphone makko ka woni wo si tawi noon ko ɗo wonɗa a ndaara kadi ka téléma ka réseau ji ka téléma application on no ka Play Store télécharge mo ndaaron programme Jama TV hara mi salmini fans global fop mi salmini yimɓe am ɓen fop mi salmini yiɗɓe lam ɓen fop mi salmini kadi añuɓe lam ɓen fop mi salmini yiɗanɓe lam ɓen fop mi salmini kadi ɓe yiɗana lam ɓen fof mi torki Allah ɓe yiɗanan par ce que min la yiɗani ɓe merci on se dit bye ciao en e lendi 14h30 15h30 22h lendi kadi 23h30 ka émission laaɓa e poyi leñande ko Didier Diallo ni invité des jours on se dit bye ciao merci beaucoup mi weltanike on